twese kugira ngo twimbaze Imana kuko niwo mwanya mwiza tugezemo kandi turatanga n'amashimwe Imana yadukoreye ikibazo cyose kuko abantu bose bave hasi kugira ngo watu wainuke utekereza hamwe twese amashimwe y'Imana n'ibyo Imana yadukoreye ili tuyatambue yale Mungu aliyotutendea kwa wiki yote. Kama tuyobora mu buryo bw'umukobwa no kwese tubasha kufatikanya twishimira ibyo Imana idukora ku munsi wose. Tupate kuambatana kwa nyimbo hiyo sisi wote. Warushumba haunani harakiye kimunanira hakire iwe